Meštani Trgovišta i okoline imali su priliku da u sali Doma kulture što više saznaju o Sveboru, što je skraćenica za srpske veštine borenja. Cilj ovog nastupa, koji samo postavlja osnove srpskim veštinama borenja kao sportu, jeste da pozove one koji imaju duha i ljubavi da se priključe stvaralačkom činu razvoja Svebora i time daju svoj lični doprinos opštoj kulturi u skladu sa tradicijom. Naše autentične borilačke veštine je ono što nas je održalo fizički kroz nepregledno dugo vreme, noseći se uvek sa jačima od sebe, što znači da su imale nesumnjivo visoku vrednost, a narod je inače duboko verovao u ono što je sam stvarao. Od prvih borbi pastirskim štapom preko viteških igara do današnjih borilačkih veština suština se nije mnogo menjala. Sve je to vrsta samodokazivanja, priprema za samoodbranu, igra, trening. Ja sam Svetlana Stević, inače sam potpredsjednik Svebor Saveza Srbije, našeg kluba iz Beograda. Zašto smo mi danas kod vas u gostima? Došli smo da vam pokažemo da treba sačuvati sve starine, sve ono što je nama ostavljeno od naših predaka, od izuzetnog značaja, kao što ste u ovoj pesmi mogli da možda razumete, borba između duhovne snage i fizičke snage, gde je bila u ovoj pesmi duhovna snaga, a ovo je ta fizička snaga. Ono što ćete vi, ako uspete da osnujete jednu takvu družinu, kako mi imamo u Beogradu, kako je u Klinovcu. U Klinovcu je naravno pod patronatom činskih heruvima, što bi naravno i ovde bilo za početak. A nekada su na poljima ovčari učili te veštine od starijih i tako održavali svoju i fizičku snagu i duhovnu snagu i, ako hoćete, to je velika mudrost koja se prenosila nekada s kolena na koleno, a evo doživjela do naših dana. Zašto da mi onda to sve ne sakupimo i sve taj sadržaj znanja, velikoga predačkoga znanja, koji je nama ostao od naših drevnih, hiljadama godina prenošenih bogova koji su nama preneli tu veštinu, a mi sada prenosimo vama. Svebor je skraćenica od srpske veštine borenja. To je spoj duhovne i fizičke snage,
Obuhvata razne poteze, zahvate koje je naš narod naučio u istoriji boreći se protiv raznih neprijatelja za svoj opstanak. Tu su i mnoga nadmetanja kao što su skok u dalj, skok u vis, troskok, bacanje kamena s ramena, borba na brvnu, hajdučko rvanje, nadvlačenje klipka, penjanje uz konopac i tako dalje. Svaki trening počinje i završava se molitvom. Oni koji treniraju svebor moraju biti primerni po svom ponašanju bilo gde da se nalazi. Posle 3 meseca treniranja članovi družine dobijaju svebor bukvicu. Oni koji su je svojim radom i ponašanjem zaslužili. Koji ne dobiju bukvicu neće moći dalje da treniraju. Posle 4 meseca treniranja polagaće se za zvanje u sveboru. Najbolji će učestvovati u prikazima svebora na raznim priredbama gde budemo učestvovali. Svebor družine koje će delovati u okviru udruženja Pčinjski Herovimi zvaće se Pčinjski Herovimi, svebor družina, mesto. Udruženje građana Pčinjski Herovimi sa sedištem u Glinovcu je neprofitno udruženje koje se bavi očuvanjem tradicije, stare srpske pesme kao i širenjem značaja pravoslavlja. Poseban značaj pridaje radu sa decom, učenju u predanju starih srpskih pesama, sviranju na izvornim instrumentima, učenju duhovnih pesama i njihovom izvođenju u crkvi, učenju tradicionalnih zanata, poljoprivrednoj proizvodnji i zdrava hrana, kao i učenju svebora srpskih veština borenja. Cilj ovakvog angažovanja udruženja je da se deca nauče da budu i duhovno i fizički jake i sposobna, da se snađu i opstanu u svom zavičaju i da onu najtalentovaniju decu pomogne da svoj talenat iskažu na pravi način i na pravom mestu. Udruženje u svom članstvu ima izuzetne stručnjake iz oblasti kojima se bavi širom Srbije. Organizujemo korisne ekskurzije, za sada smo organizovali treninge svebora u Glinovcu, a planiramo organizovanje u još nekoliko mesta u našem kraju. Hoćemo da decu usmerimo na pravi put. Put bez cigareta, bez alkohola, bez kocke, bez droge i drugih poroka. Ja sam Milivo Rezić, stareščina Svebor kluba Sveti Ratnik iz Beograda. Sada bih pozvao predsjednicu Doma kulture Brankicu da joj uruči knjigu Svebora. Vuje šareno more i tele
I za sam kraj, poštovani gledoci, pored reke Pčinje, mali prikaz srpskih veština borenja. Leteći kolus. Tenkić. Kolus napred i leteći. Šipčak. Premet. Zvezda. Lopovske merdevine. Salto. Borba na brvnu. Slobodna borba na brvnu. Borba na brvnu glavom. Nadvlačenje klipka.